بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما وشوك لو بيت الزتري أخونا أختم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أول ما انفرتنا بس أول ما يدترو للسوما قولي درس فيشون لسبيتي تيمها أخونا أختم غفرات ما فيدين شكلك أقول من إمك متنا أسمي تبي ورم ما توري مقصدك. نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآني إنما الأعمال بالنيات. عمل تبينا واهوشي نيتو كمتش ميها کے نیک اے عملک کا اینا گنفا واگوک ای اینی کے اخلاص سرکمو کے درجہ ای اینایک درمیا ثواب لبے منبرو کے بوڑ کڑمین کنڈیڑے کم اے ماغون میں میتنم میں حاضر قرائی دینو کے فراتو دینو کو نصیحتا ارشادو کے ترین آغون میں بس کولے اڈوہا دو مٹک ای آغون میں کے سلوک اصلاح کو دنیا کے حیاء باجوری کو اخروی حیاتو کا مہنگ اللہ گرسو ما فسو اے مگا آغون میں واصل کو دینے نصیحتے کو تو می نیک می آغون میں میتانگا می ہیدو کرا واگو تو کے درمیا ثواب کنڈیلے اساس شکندے مہنگ اللہ ہنب کروں ایکلانگے ذکر کروں ایکلانگے علکم کروں کے واہ کا علکم کرن جے گوت کے واہ کا علکم میں ایکلانگے ادا کرن جے حق گوت واہ کا می علکم میں حیات کے مهم واہ کے لو بدی زتری اخونا اخت علکم میں کے فات کا میونی امن دنڈا فریتا ام اڈوہا ہبا ادی امن ایچ نولیبی کے موڑے ایچ گوا لوبی گوا لوبکی انسانا ایک مچک کم انسانا کوس بینو واچ ادی لوبکی می کائناتک اللہ سبحانہ وتعالی لبوا فوا ورب برغد اثر اے لوبی کے اثر اور میں بلالی کم دماغکم بس فن مندا ورم ماتیوری شعور ورم ماتیوری احساس اللہ سبحانہ وتعالی اکلانگ رحمک افدوا فانی ستیک رحم میں اللہ افدوا کمگا واردوں گے اثر اس ستیک رحمت کے تریں اکلانگ بیما باوالے بھی ام رحمتک بما اکلانگ فنو بھی ام رحمتک باقی ایک نودیہ نو رحمک میں اللہ ونی قیامت دو اکلانگ ارتکنڈا رحمت لے امتکا اکلانگ حضرتگا اکا قربہ دنیا ایک اللہ سبحانہ وتعالی ابوان فاوا می ام رحمتک گے اثروں مولی می دنیا ایک علمنا می فننا ہریہا کلنا ہمدردیا اوگا ورکما ہریہا لوبگ اثرک می بناونی می ام رحمتک مچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال جسواف اے رحمتو کے اثر نے جنوار وچی اسور میں کے داری فادر ویما اے فا اہلا ننیس اے رحمتو کے اثر اللہ لبی ام رحمتک اثر دنیا گوری ام اوگا تیری میہا گے اہوری اوگا تیری کمی کیویس اے رحمتو کے اثر اگر میں ام کے اوگا تیری کما ہمدردیا کلنا اکوری مویس اے رحمتو کے اثر اے ام رحمتک کے اثر اللہ سبحانہ تعالی می بیمو گا لبافا اکلانگی الرحمن اکلانگی الرحیم اکلانگی الودود
ekalaange al-Ghafuur huriya takechge macce ekalaange rahmat tanossegembe wa rahmati wasi'at kull shay tuman raskalaange rahme huriya takechge macce tanos egiterege ekalaange alukon kura faratakai ekalaange urede faratabes shamil fa gotuga wa rahmati wasi'at kull shay tuman raskalaange rahme huriya takechge tanos kainatuga huriya faratek mi uleni mi rahmatu geterega ekalaange levi emme rahmate geterega algon men Allah subhanahu wa ta'ala rahman wanta rahim wanta gine gine faahusawa oga wanta alutapunge macca nuhanu kulunu wanta ilahukan algon men qabul kura iruga adi algon menge warshagen huriha dimalakum mi rahmatuge asaru algon fenna mundayo adi algon men anekage faratuge rahmatan ummeed kura iruga algon men banjeni mi ma mativeri sifage ahulwari baik rahmata loebba hamdardiya kulunuge ahulwari baik algon men banjeni algon men nake ar-rahman ar-rahim al-Ghafuur al-Wadud jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala mi mativeri ismu frotaka hegotuga iman wa baikam gawana lobati zeteri akhunna akhtu lobi ke sharai minganda algomen tafsil ko baha dakkalum kuriga lobi ke darajataka lobi wanje farataka lobi insana wani ki vegentoya kobato ege saubate adi ege intakai mintaka ki kobakan algon menge denegandanchi ei lobbaki insana magfurdach lobbaki insana sida gotuga hunnech algon men ado mennu to marwiya sharafuga marwana me ki adus eves lobege ba miha enaga nafsu shariyen huddanu kura gotaka dubwalu mabbes enaga nafsan eba anga ena hituga farataka adetere gonna lobbege sawmu shaytana ege najaz faida beenum kure كيت القرآن قال الله سبحانه وتعالى بلوبي جواه كيتن آيتك بيان كربا فوي اجتريجا سورة البقرة قصتك فاستوس فسنات وحي كرافوني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ميستكم كتريجا ويبايكو إبامهم الله سبحانه وتعالى فيها إكلانجا الدرجة إلههم تك فرات تك إبامهم بلاغت يحبونهم كحب الله اتاكد نوت افرات دك ابامه لوبي الله دك ابامه لوبي وافدين اتاكد دك ابامه لوبي الله دك لوبي وافدين اجمان كي من الله بس لوبي كره ام اي کو درجه کے اتاكد بس لوبي كره نوني ان التفسير كي میں آیت کا يحبونهم كحب الله ابامه الله لوبي كرن جه ورا اتاكد دك لوبي الله لوبي كورن جهورا اتاكد دك بهم لوبي الله سبحانه وتعالى فيوا اهم فراتك الكون كرما اهم فراتك واگيدما اهم فرات الهكم قبول كرما alwetikamu maanaga ebbes faraataka kiyamanterive alwetikamu maanaga ebbes faraatke lobiyumaki ei Allah subhanahu wa ta'ala id darajege faraat balagatum ei emme boduwegen ba faafa shiru kurmaki ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إيمان بالجميستكم إما لوبوا إبامهم إما ماتيور لوبهم فراتك الله سبحانه وتعالى إكلام دك إما لوبوا إكلام دك إما لوبي ما مي لوبي مي إنسان آگے ذاتی دریولم آگولم ہری کمک کمگاوی ما إنسان آگے مسرام این آگے دریولم می بنا کرنی می لوبیگا این آگے ہتوگا اونا درجائی مکانتے مچ algon men komme mi heggat suwal kuriyes algon men emmenge jawab kabani ej jawab kom farat deke he emme lobiyoni kige to jawab kabani ko ba to jawab
kom farad dekete me lobon heddei farad henno to heddei farad deke me lobo ena algon emme bes komme miyok mita wakin suwal kore sama jawab ki gach heddei farad deke emme lobo em bima ei algon men kura dawai algon men emme lobo algon men netum getere wujuda gennevi algon men rizqu devva algon men balahattawa algon men maccan emmeha rahma huriha ogavantaka me lebbi adi algon men nattaka qiyamaddu mati dharmaya sawab tayyar kurabba fa algon men heddei farat dekeka algon men lobo nenut obadi zetri ahonna akhtum filawal darusen nasehen algon men aduwa haru algon men nafsa medu algon men jehe nikan teduriwa nasehen aduwa hida nase deves dane e names e nasehata algon men ge hayatu ge diriuluma algon men yamedu ga kankan gulunta bahatta gota kiha hisabegatu algon men mitibi hagigatu ga algon men neki algon men dakka wahakya algon men mi ufulashi artoga teduwerin to algon men amillen ebeje wasan kol emmege dawa ki emme lobba farata ki heddei farat ekam suwala ki algon men gaatu ga mihe bunani aharan kale deke warel lobbe I love you henunto emme beenu be ngule kalima emme waki hisabaka diyama emme dahi warak gadabaron nuni nunikunna bayin hisab toga shari gotunge nikunna nuje halattoga abadu nikunna shari gotun nikunna je halatuga eggodaga bas nunereve emme lobiwa kalimen aharan kale deke warel lobiwe eves dawai ekam suwala ki algon men gaatuga mihaku aharan kale deke war lobiwe not aharan emme lobiwa mihaki kale bona iru den e fahuga algon men ge amalutan hunna goi not algon men gaatuge lobiwa miha e bona amalutan hunna goi ei algon gaatuga ena e lobiwa kama buni dawaga algon ena ge daraja kura gote enut ena war lobiwe ekam ena aharan ruliyanna huriha kame kure ekam ko sahala runigege waral lobe adi aharan ruhe gote ebbes kame ena anukure hama ekam ko ahala bunani waral lobe aharan gowalima ena nade ekam bunani waral lobe ahanna kamudaychek ene kamakunude ekam usburani waral lobe adi aharan lobiwa kantatta dekeve sena lebben nukure e kankamasena nafrat kore hama yak bunani war lobiwe adi aharan lobiwa mihun deke sena lebbennuwe ekamogus bunani war lobiwe adi aharan ruli ara mihun deke ruliyebbe senen nara ekamogus bunani war lobiwe adi kobata nuitaka aharan nafrat kora mihun deke sena lobi kore hama yakus bunani kale deke war lobiwe algomen deki ke bunani lekar bunani hama sida tidakka waki bekarwa henno bekar wahake bonan ei miheko deke lobiwa kom vejjiyam e lobi ge bor alamat algon gabun nukuran algon deke lobiwa kamaka algon ge dushmanu deke lobi wegenne algonda adavetteriya deke lobi wegenne algon gabun nukure emiha algon deke wa lebbaki teduwari lebbe kamakas rabbu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala lobi wodigannawa kantattaka algon men ekko lobe vejjo maddande adi e ilahu ebeddeke lobe wadigannawa farattaka algon hitaka lobe emme mati darajaga vejjo maddande adi allah subhanahu wa taala ruhwad nugannawa kantattadeke algon men hituga nafratutuma ekalang ruhwad nugannawa farattaka ekalange deke ruli anna farattaka detterega algon men hituga nafrat oyge nuni algon men agi ikhlas ter lebbe nowe lobe dizzetri akhunna akhdum loebegga ikhlas teri nuwene defara neti e kon defaratet lobba ekoga nafrat
lobi ge ikhlas tirweni lobba ekoga nafratu ege lobi wa farataka lobi ma ekoga e lobi wa farataka idikolu farataka nafratu egen lobi ga miha ikhlas tirwe makka ga mushrikun allah deke lobi wiye eko masale ka wani ko bat e lobi ge hem farataka baawari kurat allah ki ilahe kam emihun qabul kure wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna allah ebamihunna kadeg faanu suwal kurba fiyam kakuto udutaka be mufadde ehim bonani ham kashorum bas udutaka be mufadde allah we ekam udutaka be mufadde allah kam emihun qabul kurmakum adi emihun khud ufadde farataki allah kam qabul kurmakum emihun islamun kanoi kiveget lobiga baalat la ilaha illallah allah menui haggo gotuga alukon kurve allah menui haggo gotuga kiyamanterive ekalang menui haggo gotuga lobi wanje birodi wanje ebbes faraten nuwe alukon men bunima hisabun ferigen e jamawani debay ei alukon hameken allah khalis kurma lobi hameken allah khalis kurma eya fushwara khilafwa huriha etche alukon men nune kevunu ei tawhid kalima ge debek ehen noniya algon men ge lobi onnani algon men mihek gatuga lobi wawaha bunima nota algon men deke mihek lobi wawaha bunima algon men elobi ga gabul nukura daraja algon men allah medu wa lobi sonna nikam ballawa mera shuga kida miskin huret hamagams de miskin hore algonenge hatore miskidot tinetto mera ruga tin miskin e bure miskidum bange go adevet loud speaker to dagolto barabar to huriya rashe guriya saw tin miskidum bange go ade bange go ami ha egoni ki kedo ena ge masekat kodde gannar heto kiyen ende gon ki ke de gon حيال الصلاة كي كده قول نماذج الناس حيال الصلاة نماذج الناس حيال الفلاح كامياب الناس حيال الفلاح كامياب الناس قوالني كنتا قدانت قوالني مدمبه قواني الله سبحانه وتعالى قوالا قوال ඒනාගේ ಜಾති දිරුල්මුක මසෙක්කෙත්ත ෆහරෙක්ගා ඒනේ බොඩු වේදානෙන් හීවාති බොඩු වේදානකම බෙලෙවේති ඒනෙන් එබ හඳන් කොද්දෙනි ෆුර්තමාන්නස් අල්ලාහු අක්බර් එම්මෙ බොඩි අල්ලාහ් අල්ලාහු අක්බර් එම්මෙ බොඩි අල්ලාහගේ ಜಾත් වල හතර ෆාරේනේ තක්රාර කො හඳන් කොද්දේ කලේ මසෙක්කෙත්ගා මෂූල් වෙගෙන් තිවලේ මසෙක්කෙත් බොර රබ්බු ජල්ල ජලාලු සුබ්හානහු වතාලාගේ මතිරවන්තකමයි හැබන්තකමයි إله ذات فل ما بدوهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وافدنك كده أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما توري كلمة أي كائناتك هرياتك إكل الله فأنكل اليس كلمة بروان ما توري كلمة توحيدك ما توري كلمة إبر ما توري إبس كلمة إنه كلمة تكرارك جوافا نبي صلى الله عليه وسلم رسالة هيك شهادة كذكر تكراركم إنك جوابونني حي على الصلاة نماذج الناس دام جيني كنت أقول الله سبحانه وتعالى كجيكول دام جيني إكلام كجيكول أرقم دانج إكلام كجوالا جوالومي दुआलो को फसफा और अलगम में के तिम्मिस की तुम बंगी गाड़ी वे हम क्या मस फस्टमा तो के फस बंगी गाड़ो तिम्फा रही वे न तो कम में नमादिक इफ़ारा कौनो तिम बंगी गाड़ी वे न था तिम्मिस की तुम कौन सवाल है कि अलगम में के मीह अलगम में के दारिया को अलगम में गोवाली में नैसा ඒනති මොන්නවරම් බස්සහ කුජ්ජකේ මුනි මාල්ගොම් මෙන් ගබූල් නුකුෆා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලා ගෙකොල ගන්න අල්ගොම් මෙන් ගෝවාලිම අල්ගොම් නුගොස්සා දෙම්බස අල්ගොම් බොනම් බිහෙ වරදෝ වේ අමිල්ල නෆ්සගේ බජේ විශ්නාලම් කොබෑතෝ මිලෝබිගේ දරජේ ගෝවාලිම නුදානි බෝහරමිහ එන්නු අල්ගොම් මෙන්ගේ දරිෆුන්ගේ තෙරේගෙස්
basna kujja goali mananna annare buni mana mege maani ki denhama eggotaka sena medu karma kurana ummide bes nete fenigen awmennu gat annare buni bes nana gowi bes nana not responding nennunt respond nukurmuge massele almuge ngol huriha chegges kom emme insana ebbes insanunge gole alattaka samanataka bes dimawa emme bodu massale ki ege verifaratuga amora respond nukurmuge massala algume computer echi file huluwan jessiyama embore bone not responded nuhuluweni file nuhuluwen masakete nukure den algon me di ellalam bijen bermen nukurwenu algon me insanu miha ves miskituga washagen embore erus not responding miskitaka man Allah dualo ko faswar guarus goal abbarus not respond ekamoko sobran ki gedo konfarad deke lobani hedde farad deke lob amille fandiyara kabega amille nafsuga maccan hukum gibba Allah subhanahu wa taala deke algon men mihe kurmati ka algon men lobe punar algon kanne gen hitogoti kochekkame ekam algon men rabbu jalla jalalu subhanahu wa taala deke emme loben ibrarge lobige daraja ekalaga denwodi gemba farata madu lobbak pura dawaga tiba tiuri kiya hisabeggat bisnaran jenukta den algon men midani gowalima by far according member fan darifula namaz dash gang ekala algon kurige jahan fihi gondu bumaru ennon fihi gondu borenget ei fihi gonde bumaru hada men jehima emboram gos fihi gang mami mamma talagatima emboram miskit kole masakat mi undogu bodu wegen talagati emboram geya ennon fihi gondu bumaru emboram mi hun lobi wegen gaya wegen tantana dagotenno algon men lobiwa mi hun nak algon men ishini ma dennege gadi dagot coffee ga degadi phone huluwagam phone ngan nechi balan degadi tingadi ekana hatarada nunidas ekam guruwan sofayen ham huluwar phone bomaccha wette mi lobiwa faratuge kalam fulu lobiwa faratu algon men lobiwa mihege message kya kan algon men fusen no ekite mere vis e message fonoi anem message keni bodati algon men scroll war digo sms ken algon men atordum hela mitibeni fuhi kamennet Quran deke lobiwa akbunar ko phone bes huri hache kiwa maris kalan kalam fulu noni ekongos punani ware lobe waran lobna miha phone wa message kiyane jaga neti ewa wagut neti eya ekko tima e kiya e gorechi bala hinwanya atiwonne message phone an ulaitas me hafta beche kare bala westule ekomokos lobe won ma qabulen no Quran hem lobe dizzetere ahun algon men Allah subhanahu wa ta'ala ya mionne lobi ge daraja mi engeni mi kantattaku mi engeni namada miha gos hutteni Allahu akbar kiya fa namada gos muten hutti ena gos namada hutter mi kienis kiket wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bidhalika umirtu ana minal muslimin eda asmi khurani timanna moonu me kiyaman kurimat kuri netumuge tere gudutaka ba mufadde Allah subhanahu wa ta'ala shakya me huriache kiyaroga enaga moonu mulin ehen tanek gulen enega khiyala mulin ehen tanek gulen namadan Allah akbar kiya hasham bani me den alko me hitan den kyongerukum bai me nimeni ekam ena lobiwa mihakari ishinima ena yo kommeriyaku danjonas heyo kitemmedi goyes e baddalumuge eggadir kurim fembara tayyaru wen sendu jatorja gadijam maakurigena kurkali kadam farai sarhadduga 12 haru 13 haru komme far baddal kurar sena puussenwe Allah subhanahu wa ta'ala baddal kur 10 minute imamiya kewar council masala yassar ma dikku imam kiyawani
නේනු මේ අලගොන් මේ ගහලත් එහෙම ලෝබිවා ෆරාතක එකුගා බද්දල් කුරා හිව්වානේ ලෝබිවා ෆරාතක එකුගා වාහක දක්කා හිව්වානේ ලෝබිවා ෆරාතක බද්දලු නිම්මා කෂ බේනමනුවන් අලගොන් මෙන් අස්සු හගීගි ලොබ්බකුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙක ලෝබිවා නම බල්ලවා ඒ ලොබ්බන් අලගොන් මෙන් ඒ බද්දලුම කවුම ඉන්තිසාර කුරා නමාද ඉන්තිසාර කුරුන් හේකොන්කම ඉන්තිසාර කුරුන් ඒ අල්ලාහ් දෙක ලෝබියා කුරුන් අලාමාත් algomen duniyage veriyaka baddalo kurun gassika wejjam algomen mitibani etad duhe kurun appointment එක edigen appointment em belibani mahed demas fahu libuni ma gos algomen appointment එක etad gadi re kurin tayyar wegen office kare gos eno to protocol kadat ko gos vermiya baddalo gofa dakkam viwahaka algomen note kokgen liyegen diyamas dibuni dihawaraka minute kiyanecche dangalaka nukiyu haassafa inima dengurecchi gadije nikonan jehijje eisam perigen appointment bandui appointment ko agumen dekki wahaka ena aduhi kamennege adi ena aduhi wahaka ena kod deveni kon kantat ekkamennege kod deve kantat ena kod deni kon kantat kosne agumen en agumen intisar me kura ekam rabbu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala ge baddalumuge digumen kandalani algonme ennuntu kidam mere agumen shakku akuris allah subhanahu wa ta'ala ekalange baddalu nunimba hadis ge waridanga asse miha namadan hutti allah subhanahu wa ta'ala ya farata enaga mono kurimat kura hisam perin allah ekalang wajhul em farata ka namurwane miha enaga mono em farata ka namurwanis algonum me kombetto rabbu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala algonum ge shakwa asso ene hunna maqam ene hutti hal ene huri allah subhanahu wa ta'ala ya waaga dekkumuge maqamegga ene huri sida ekalang ya ವಾಹಕ ಏನಾಯ ದಕ್ಕನಿ ಮುನಾಜಾತು ಏನಾಯ ದನ್ನವನಿ ಎ ಹಗೀಗೆ ಅಳುಮ ಎಂಗೇನಮ ಕುರಿಗೆಸ್ಸೆ ಗುಸ್ಸವ ಸಲಫು ಸಾಲಿಹುನ್ ಎಂಗೆ ವಡಾಂ ಫದಿ ಹಗೀಗೆ ಅಳುಮ ಎಂಗೇನಮ ಎ ನಮಾದ ಅಳುಮ ಇಂತಿಜಾರ್ ಕುರಾನ್ ಎ ಬದ್ದಲುಮ ಅಳುಮ ಇಂತಿಜಾರ್ ಕುರಾನ್ ಎಯಿನ್ ಅಳುಮ ನಿಕುನ್ನ ಹಿತನ್ನವಾನೆ ನಿಕ್ಮೆಜ್ಜ ಅಲುಂಬಲು ಅನೆಕ್ಕ ಎ ಬದ್ದಲುಮ ಅಳುಮ ದಾಹಿವಾನ್ ಎಯಿ ಲೋಬಿಗೆ ಅಳುಗೊಂಮೆ ಹಿತುಗೋಣ ಲೋಬಿಗೆ ಮಿಂಗನು ಕಂಡಾಳ ದೇಚಿ lobiwa farate duli anne ebbeskemen algomen nukuran algomen hituka abadus vishnumakabwane allah subhanahu wa taala gurussawun libeni kinetto ilaha gufussawun libeni kinetto ilaha algomen faafe korvejjam algomen maafan edi dannawan ennu algomen ammuko mihige onno guluma belis kamek goshko korejjam algomen furtamanna me mihokar buneganna mes message mes fonwala ne warabod gosujje me warabod maaf kuraje den emme forata me intizar kurane ena baddalu kurane gadiye kongurdo baddaluwan enun baddalu kofa sida ewa kaushal baddalu kofa sida ko hushalan libe bagutaki namada awma kanade bagut ehmima agon ummid kuran agumana medu amille nafsa medu avi nafsu mihuri milobega kiha hisabeggato algomana kande edidane kamak allah subhanahu wa taala ge gowale buma algon me ijabe deni kiha warakatto algon men amille nafsa kandala e namada rakkatir nuwa mihaku e namada nuda mihaku e namadu ala mihaku allah subhanahu wa taala deke emmelo obweni buna bunumuga e ne hedene doge allah ekan qabul nukurwan elobe wanama elebban ena hadirwan robe diziteri akhunna ukhtum ibn al-qayyim rahimahullah vidala fave kainatugawa emme bodu hagigate loebbe me kainatugawa emme bodu hagigate emme warugada baraki loebbe ekivegen agmonu fennane kainatuge ekiyeki echi eketenegeccha guli lame fawa gulu effarate amura ebbamaka e maqsaden hasil kurumattaka daturu kuramunda manzar mevvare warugada hagigate me kainatuga nonna kainatuga lebe huriha echbes ei haraka kura echkam gaves hutti hunne echkam gavedemes e huriha echke harakata hutti horume binawani e ittagediga maccan edagediga verres kalange kurabba amurulu tamfiz kurumuga macc embure echsa haraka kura echsa hutti hunnechessa ei kommechebes fanifaksaabes janawarbes insanobes
kanduga jehe oya vakam ga venemes raalutakam ga venemes dievor hidi me boduwe kodawunkam ga venemes mihuriya harakat eki Allah subhanahu wa ta'ala onna mativeri lobiga e faratibba harakat gehma ibn qayyim rahimahullah fani kainatu gawa emme bodu emme wargodegemba hagigateki mi lebbe vidalwani e lobi nuwanama ins duniya kura insana kura adi hen janawarta kura huriya harakateki ei ena ruhumuga kuris nurumuga kuris lobin kuris kommu gotaka kuris mi harakatuga magandu asasaki Allah subhanahu wa ta'ala mi kainatu galwa mi badehi matiwai gulume e gulum go sobunne huriya harakate kurane ifo vidalwani falawla alhubbu e lobi nuwanama مدارة الأفلاك دنيا فلكوغا تاريتا فلكوتا كولوكولا إمبوري مهاركا نكوريه ولا تحركت الكواكب النيرات أدي أدوغا مفنا ودا بابولا تاريتا إتم متنا حركة كود دور ونهديه إما توري لوبي كائنات كنوانا اللوبي غيتكي تقربانغوا ولا هبت الرياح المسخرات ادي كيمم كريفا با كولكول نجهوني هي اللوبي نوانا ادو ميكولا اندو اكولا اندو نجه اندو جه الله سبحانه وتعالى امر فلا قرا حرك ولا مرت السحب الحاملات ادي واره افلا ولاتا اتم متن اگ ميغوتن حركه نكري هي اللوبي نوانا ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات ما ميها كبندوغا كودا داريفولو إفو ميفوتا جي حركة نكوري إلوبي نوانما إلوبي غاي حركة بس ينني ولا اضطربت أمواج الزاخرات ولا تحركت المدبرات والمقسمات كندوغا بودتي رالو تكا الله سبحانه وتعالى أمر فلاغين إكي تنتن دتركم ولي ملائكتونغ حركات نهيغي ما توري وانت إله أمر فلوكه ما توري لو بنوانما ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسبع والسماوات حن وداي حب بماي الله سبحانه وتعالى تسبيح كيا كم غنويه ما توري لو بنواكم غوانما فسبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن حن وداي بماي එබෙදු එදෙමෙදුගා වාහා තකෙච්චෙන් ඒ ෆරාතක තස්බීහ කියා රස්කලාග හුස්තාහිර වන්ත කමයි එෆෝගා ගෙන්නවනි කීත කුර්ආන ආයත ව ඉම් මින් ෂයින් ඉල්ලා යුසබ්බිහු බිහම්දිහි වලාකින් ලා තෆ්කහූන තස්බීහහුම් හම එබ්බසෙච්චනුවේ එතකෙතිගේ වෙරදස් කලාගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තස්බීහ නොකියා උර්තකා බමුගා එබ්බසෙච්චනුවේ වලාකින් ලා තෆ්කහූන තස්බීහහුම් එනකම් කුතිබාමි හොන්න එතකෙතිගේ තස්බීහ නේගෙනී mi kainatu ga emme warugada baraki badehikom mi kainatu ekete enegeccha gulillamehige mihinga hagigataki rabbu jalla jalaluhu subhanahu wa taala oy mativeri lobige badehi gulun mi kainatu ga agunum balali komme dimalukus fenige meden evre warugada evre rangala tartibun hinga evves kulmen onnan ei embure echves huttiba ahureches tantara daachves mihuriya echge haraka bina fani Allah subhanahu wa ta'ala ge matere ge ba lobi ge mach lobe dizzeteri akhunna akhtun algon men lobi ge sharai minganu gwa ge dakkaruga agumana miha hisabum me enge kashoruwi algon men ge lob bina fa onnan jene asasaki Allah subhanahu wa ta'ala ga russuma fussum ga machak algon men emme ge maqsad ka bambi eila ga russuma fussum hodun kan e maqsada dimawa lobbek den algon men ge hem farat ka me onnani nabiy sallallahu alaihi wasallam algon men daskod de vikine kan elobi algon men bani elobi ge magaki kobatu algon men kiya de vekele fan algon men member fan de ke lobi wan jehe kam bayan ko devvi kit qur'ana ekale fanuge नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत का अल्लाह ए फरात देके लोब युमंग आगमन अंगवा पवा फरात तंगे निकलांग रसूलुन्ना नबीयुन्ना आगमन मैंब फैना अदि आगमन वर्षायग आगमन दरिन्ना आगमन आल एयालुन्ना अमिन्ना फिरिन्ना अदि एनु मुस्लिम अखुन्ना अख्तुन्ना मिहुरिया फरात के
Allah subhanahu wa ta'ala e faratet deke lobe uma alumana amur kurwa fri farat em astu lebbaki man Allah onnen je lobi e lobi ge terega Allah subhanahu wa ta'ala ehenim farat ge lobi labwa fani ehem bima algon men ebbes faratet deke algon men lobi wege nuwane Allah subhanahu wa ta'ala ge lobba ekalanga rihode gannawa gota khilafakash ebbes mihe deke algon lobi ge nuwane ekalanga rihode gotum beru wegen kurwe ebbes amalik iman ga holwaring deen ga holwaring taqwa ga holwaring islam ei Allah subhanahu wa ta'ala lobode gannawa holwaring naki algon menge lob bina fa onnen jeni e lobik macce faragwas enon ebbes maqsaden algon men lobiga wegen nuwane embe Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman mihege hituga mihege gaga tin sifai hurajjekam gawanam e tin sifai kun ene iman kam ge fonikan iman kam ge lazzatu hasil kurwe tin kam mihege hurajje egodum hadis qur'wa fani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah ilah wa rasula ei ena emme lobiwa farakam gaw ei ilahi wahi ge maccan algum ge lobina wan him Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga nabiy sallallahu alaihi wasallam ei algum menage lobi wanje ge daskot debi be fulak emima an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ena gantu ge emme lobiwa farataki Allah ay ilahu wa rasula kam gawun Allah subhanahu wa ta'ala wa lobbagi tafatul bengi alukam ge lob e lobi won hudden wan ebbes mihek ay rasul nabiyek kam gaves nabiy sallallahu alaihi wasallam dek agmen wa lobbagi agmen lobi ge magu bayan ko debi ekade faan kam gawati adi Allah subhanahu wa ta'ala lobi wa kam gawana me ekade ge faan tabawuma qur'an ga amul qurafat man yuti rasul faqad ata Allah rasula yakibangem fi miya fa makashurun ena Allah yakibangem fi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kaleg fan vidal wash tibamehum Allah lobe kurakam gwana matiban kaleg fan attaba wash erun Allah tibamehum deke lobe wadi gannawane adi tibamehum ge faafata fussa devane em furtam sifeki Allah ilahu rasula deke wa mate lobi ei emme mati lobi kam gaw den dewana kam kan hadis qur'ani wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah mihagu deke lobi wa iru Allah taka menuwi lobi dume mi waram moy masas algum mihagu deke lobi wani kibegento ena honna gotunto ena to rufiya hurito ena waki magameg hurimato ena gufratu mali manfa libidana tito ota ena aharat deke lobiwa tito mi hattas mi lobiwa ek maqsad ekam algon me mi henge deke lobiwa ru algon me onnan je hame ke maqsad ki Allah taka emiha gu deke lobiwo Allah taka algon mi hege deke lobi veni emihe kibaga emihe ki lobiwan jehpada sifatake mat lobiwan jehpada maqamek ga huri mihekam gawana fada halatte kalome menike lobiwan ehen nuniya mihek frat libene mali manfai kellumakun salame veda wattaka ewa lobi ei Allah attaka wa lebbenno em awmul fena warak ginafara thanawaskam ga huru warin deke mihum warappada lobiwan enage thanawaskam diyama den e lobenno onnan ei jibu deke lobiwa me jibu wettuni maka derenge elebbenno onnan ekom ena eki Allah attaka wa lebbekam gawana komme halataka ena diyekam ga winames e onna lobi ena ettaka onna ibn qayyim rahim ibn taymiyah vidala fane man ahabba insanan likawnihi yu'tihi ena mihagu deke lobi waruga ena atun libe mali manfaika timanna etch deti gana lobi akam gawanama fama ahabba illa al-ata ena elobweni ena deke nune ena elobweni ena libe etch deke edinu libe du wena du kollan ومن قال إنه يحب من يعطي لله فهذا كذب ena etch libeti ena mihagu deke lob waruga ena timanna lobweni ena Allah taka etch detiye
Allah take buna waake ke dogu waake ke en lobe wani en alli be mali manfaen gotiba komme Allah take walu be nune mi asas sei algon men dirigulu muga singulen jehen asas ki algon men itere kore muamalat tokos mi muamalat algon men da algon men hituga ashagem fikam ko anu algon men zaati dirigulu muga gonda waragina masara da halluwan misalak algon men member fan da ki lobe amuru kuraf member fan da ki lobe an algon men jehe sabab eba enge emiya ka kiyaden jehe chenu ek ekam huriha member fan ehne nundot enu huriya member fan ehne nu adi kit Quran ga Allah subhanahu wa taala e member fan na hekom hitumang amuru kurabwa wa oin halata ki algon me mihege deke lobiwan ammukon hunna duniyawi sababata kedifa onna halat e kon halat imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uf hegitere mihe gote demihun tiba gaatu ka muskuli halak gossiyam e demihun ufes nubunas swalake muskuli halat diyam ufu nubunan jeni kibegento algon men member fan algon men gaatu algon men darin baladi darin nindawadi emon libe laring algon men heda koddi ge kuli dakkadi fembila phone bila current bila dakkade ko jamene waran lobiwan enut member fan deke lobiwan edu ekibe algon men kuriya kama balatta nemi darin bes balani emi algon men ge tere karus balatta nemi ehi member fan deke waran lobi ekam ko mihar mati bappe am muskuli halatak gos mihar miti bi algon men kodeiruga emihun algon men bala bodu kurihen emihun orage emihun saaf kokgen tahar kokgen algon men balan jiva mihar mati mihar ko emihun pratum ba faadai algon men lairuga algon men kodeiruga algon men ge kodakam gos bodukam gos geetere hadi mududar purify medi moti member fans ekange goto kurai sab gos edu e member fan algon men beli lobi algon men saaf ko hedi lobin ekom med member fan muskuli algon men kine to hadani mis imtihan kore makama lobe disiti rakhon waqtune abadu algon men wisten jene kivegento astuga e muskuli halat diyama ecche nubunare e angawani muskuli halat diyama ecche nubunare angawani muskuli halat diyama ecche bunan jehe kala halat mihe medwari wanet mihage sikunim bala misalak bala hajja beeton Quran ga Allah ngafani wala jidala fil hajj ga jawab kurumenwe hajj dane mi jawab kuranto den ko bigido hajj ga jawab kuran nuwe angavut jadal kurumen hajj ga nuwe eg mane ki miya warrangala anga du talula honde tiyan jawab kuran je halat anna mane ki wararum mi farat hundagu baar mi et million mi ettana ku sanitana seki gulo baar masat dima wanu ehma jawab kurun jadal kurun enage nafsuga e anna halatten annaneti Allah ngoni hajjoki jawab kurun jadal kurun datana angamodulla unna algon me te manzar dek algon dushim bay mihun arafatun faabage muzdalifa kur datur e gaggadaka amukon hajj musum ga bay far baragadi daturenge algon men dekun bayin hajin divehi bayin hajin arafatu nattare gota muzdalifa me annanden saudi raske man etti ko ibe bahu gain dek magu hada bonnati arafatun faabage me adi saudi raske man jawab kuraka bahu ges adi mihe konen e raske man faratun jadul kuraka bes ekamo sena hama netti magu hada bonnati enekenne ge tebbar mage hada furikams ekam million mihun ek gadi ek tanega dubba dadur ko fadaruga traffic jam dat ehma hajju jadal kur manu enge jadal kur by far undugu halat ka annat jawab kuran jahalat annat ehme muskuli halat diyama ufwas nubunashe engem deha ko deni uffu bona mihaga nafsu bona halat muskuli halat member fan diyama annak mihalatuga algon men e member fan deke uffu nubune e member fan oga tirivani emihun gatul libe manfa ekkama bala fiya kakuto member fan balana kakuto balana nu balana e manfa nemme dok ekamaku algon men e member fan nang ihsan tirivani
الله جل جلاله سبحانه وتعالى إحسان ترم أمر كربا فبيتي إكملتكا كم بجام إكمل فيلانو دان دوها كوس كم مهارة كمون ديس هم ألقون منك شعارك ألقون من أبدس بنا واه كي ألقون من دعاء كي بيلاهو كينجي ومن ألقون ميري ميكو تكيمن تري واش أدي إبر نبه حالة سبات مام بفعل أهرون إتيه كوا حالة سبات ألقون من إحسان تري بني نايكولون هم إتيه كوا نوكره دين ألقون براني كي كده براني دين إتيه كوا نجا كبس كم نوكر دين එච්චි නොගුවා හුන්නාති අලගොමන්න ෆෑදාවාති කංකම් කොද්දිනමක විස්තුම් හුන්නඤ්ඤා එලෝබි හුන්නඤ්ඤා එච්චි ගෝම් පරිමේන නුකුරාන එකම එච්චි ගෝවියස් කොම්මකක ඒනා කුරියස් අලගොන්නක මක්සදකි මෑම ෆෑන් එක හසාන් තිරවකින් අල්ලාහ් ගුරුස්සුම් හෝදුම් කො වෙජ්ජම් ඒකම් හුරස්සලෙන් මිහුනන්න එයි මියා මේ පාට්ටච් අලගොන්නක මක්සදකි Allah subhanahu wa ta'ala bote ihsan tire amur kurabba fema algonga maksade ki member fan algomande ka ruheto nurheto ena shukriya rangale buneto buneto algomage mawdu enno mawdu ki rabbur ussawato nurussawato algomage mawdu ki erussawanya e sawab libenya e ilaw rewadi gannawanya komme goteka kanta dies ahar mere qurba man tayyar e algomage maksade ki Allah gurussum hodum erussumaka horehen nelene hama ekakavas member fan nakas nelene horhe bay member fan bonevan timanna men madarinna ka maafen nukurana me timanna men ge faadaru ge sor gonna ekakabes dahe karuna sor gonna ene kirdu sor ge paattan e yenas bon bar bahenu Allah subhanahu wa ta'ala ekalang rahmat goti tanos etching emihe ganya nukurwe e dari imam fan haggoda ko fojjam ena e haggo gabon nukura ko ena faaferiwan itana kemme ka nodwe mi zaati diriolun ham ege turum misala kalum bala mahenga ham ehen step ak jehila mahenga en darajek dem firin detere kura muamala algon men eka padekakan oga terve hamdardive lobi wani ena aharna kodde kantattake sawbun ko vejjiya ekanka nukudve halat hadiyam dello be nuwane nutu ennu dekonna aharen ena deke lobi meenana min kanda kodde ti pinech deeti minech minekam kurati mihara ena ekon nukodde hema den misafiriti man dobanje sawbunne ennu to nune maharan bara mase kurame aharan bara kanta kobes deme ekam aharan duwa kame kurawa kenos bune එහෙම කාණේ නොකොද්දේන මේ දුවහ කමක් කරවා කරන බොනේ අපදිස් කංක නොකරේ වාහකේ දක්කනේ එහෙම අම්මීහා ෆිරිමීහා ඛිදමක් කරණී ෆිරිමීහා ඒනා කුරා කොම්මකමෙග් අගුවසන් කුරාති කම වඤ්ඤා එන් කුරා කොම්මකමෙ බර රංගලේ බුනාති කම වෙජ්ජියාව ඒ රංගලේ නොබුනා හිසාවන් එනගේ ඛිදමෙන් හුට්ටේනේ ෆිරිමීහා අම්මීහා කුරා ඛිදමතකි ඒනාග ෆරාතුන් අන්න तारीफ करनोत एना रंगले बुनेतो एना कोद्दे कंदत्तके सौबुं कोम वेज्जा मेकंतत नेद्दोकुं एखिदमे बस हुट्टेने अदि तिमा एहुरिहाकम कोद्दम दारु अनेकाग फरातुं एकशीगम इजाबें हेकम नांडकम फेज्जाम एहिसाम पेरिंग एना फूहि वे हुट्टाला रंगल अगुमस कबूल कुरंग मीहा कुरा हेकम कम मीहा अनेका दे खिदमे अनेको कबूल कुरमगी मीहा एकम ग देमि होरमग वरम मत्वेर सबे එකම ගොස් තොබ දිස්සෙති රහොන්න අක්තුම් අලගොන් මෙන් කමෙග්ගා දෙමිහුරුම හරකයක් කුරා බාරෆෝරුවා එච්චකි අනික අලගොන් මෙන්නා කන්ත කුරා වෙක්කමුගා වෙජ්ජියා අලගොන් මෙන්නක එකමුගා දෙමියෙන් නුහරවේ එකම අලගොන් මෙක මක්සදකි අම්මිහාය අලගොන් මෙන් කොද්දෙන්ජේ කංකම ඒනා දෙන්ජේ ඛිදමෙත්තෙන් එයි රබ්බු ජල්ල ජලාලු සුබ්හානහු වතාලා කුරබ්වාෆා මත්වරි අමුරු ෆුලෙග්ගා අලගොන් මෙන්න කුරබ්වාෆෙන් අමුරු ෆුලවීම අලගොන් මෙන්ගේ මොටෝ එකි algon men asasaki komme gotaka kommekam dimaviyas algon men amalatan hunani ibaila horussa odeganna gotash ena ruheta nurheta almuga mawdu enno ek ena mara shukuru kurito mara kufuru vito ei algon men mawdu algon mawdu ki rabbur ussonya nurussonya ei algon men mawdu ek ehmbima e maqsaduga algon men horijjam ena algon men komme gotaka muamala kurias algon ada kura hakkuta ada qur'an ikivegento algono maqsadaki ena gurum enno algono maqsadaki rabbu gurussum erussum macchen ena gurum besliven
එහෙම ආයිලි ගුලොම් තබස් මීක බච්ච මියන්නනි වරගින පාර එකක අනේකක ජෙස්සුන් කුරුමා එකක කංකර් නොකරාති ආහාරෙන් නොකුරුමා ඒනා කුරා ගොතන් ආහාරෙන් ඒනේ කන්තක් කුරුමා මිහුරියා අච්චකි වෙස් ජාති කංකන් අල්ලාහ් කුරුස්සන් එක්කම නෝගේ කි ආගමනක මක්සදක බාම්මේ ඉබ ඉලාහ් රුස්සවන්‍ය මස්සෙන් නැති එකක නුරුනස් එයි මිලෝබේගේ මින්ගණකි ඒගොතුගේ මින්ගණු කාගම දිරිහුරෙච්චකම ගවානම දුනියගේ විස්මේක රොහුන් නුලිබුනස් අදි රොහුන් ලිබුන් ඔතිවස් අල්ලාහ් රුස්සවන් ලිබෙකින් ඒ හිත්තකකි අල්ලාහ් මිල්කු අයිච්චෙන් අලගොල් මෙන්නකන් ඒ හිත්තකේ මිල්කෙන් නුකුර වේනේ එහිත්තෝගේ වෙරදස් කලාංග ලෝබි අලගොල් මෙන්න හොදේ එහෙම මිලෝබේගේ ශාරොයි මින්ගණක මිසාලක බලම හිඟ දෙමෆිරින් එකක අනෙකක බුනා කමෙක් ඒනා කුරණි ෆිරිමිහා එනකාරි බුනි හරාම් කමෙක් කුර ෆිරිමිහා රුහේ කමෙක් අල්ලාහ් නුරුස්සවා කමෙක් ෆිරිමිහා අමුරු කුරණ එහෙම ඒන මිකම කුරණි ෆිරිමිහාගේ ලෝබි හොදු මට්ටක ඒන එකම් කුරණි එකම අල්ලාහ් රිවඩ් නුගන්නවා කමෙක් එකම එනකොක්ගෙන් ෆිරිමිහාගේ ලොබ්බස් නිලිබේන එකන් එනකොක්ගෙන් අල්ලාහ්ගේ ලොබ්බස් නිලිබේන එකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අමරු ෆුලන කියමන්ගෙන් ෆියාම් අල්ලාහ් ගුරුස්සව ලිබේන එරුස්සව මච්ච ෆිරිමිහා ගරු මුස්ලිමේ අදි ලිබුනස් තිරුනස් ආගමක මවුදු වෙනුගේ ආගමක මවුදු කබන් ජේනි කොම්මෙ ගොත කොම්මෙ කම දිමා විස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා රිවඩ් නුගන්නවා කමෙක් රිවඩ් නුගන්නවා ගොත ආගමක බස් කෙම නුකුරාන මේ ඒගොතුගේ එන හුන්නකෝ වෙජ්ජියම් ඒ හාලතුග ඒනා හේවකමුග දෙමි හුන්නාන හේවකමුගේ එහෙම් මසකෙත් කුරාමි හුන් සර්කාර වසීෆා අදා කුරාමි කුම්ෆනිතෝ මසේ කුරාමි ඉස්තිමායි ඛිදමත් අදා කුරාමි මස් මීන මේක නුකුරේ තිබන්නස් නුකුරාන බල මේන කුරාත් ආගම කුරන් ජේනි මීන මේ ගඩිජේ හරස් ගඩිජේ නන්නාන බල අලගොණු ගඩින රොජේ අලගොණු ගඩිජේ කොන්න වානුත් අලගොණු කොංගම තේන කුරිය නුකුරිය එයි මිදන්නවා වාකේ අලගොණු මෙන් කුරා මසකෙත් කි කුරා වසීෆා අදා කුරානි මුජ්තමා කුරා ඛිදමත් කි අල්ලාහ් අට්ටක අදා කුරා ඛිදමත් එක්කම ගානම අලගොණු මෙන්ගේ ඉතුරු ගඩීග හාසිරීග ඒ වාහක නිතස් කුම්ෆුනි කිස්කොන් හොන්න මීහා අලගොණු තවරීෆ් නුකුරියස් मैनेजर का हुंड मीहा एकन दन्नवाहक वाहक नुकुरियस रब्बु जल्ल जलालु सुब्हान ताला हजरतुगा एने तैयार करे व दरमे गुंजे नुवाने एना इखलास तेरी मसके कुरानी अल्लाह टका कम वेज्जियाम ए मसके तुम फस कुरवेने एबस मियकु नान्ना एने इंगो मियकु तारीफ कुरेस नुकुरेस एने इंगो गडजेस नुजेयस एने का मकसदें एवे ए रब्बु गुरुस्से उंगोदु ए बराबर लिबेने मीहो कमे कुरेतो नुकुरेतो मीहक मरादि में इच्चे गुआतो नुगुआतो एकी अलगुमें एबस मियक मौदू कब्बेगे नुवाने मसले में जेनी अल्लाह सुब्हानहु तआला रुस्सुम फिवा एहम फरात के रुहुम एहम फरात के मकसद होदन अलगुमें हितुगा नियं ओतीमा एहम मीहा कमे कुरा अलगुमें रुलियन्ननी एहम मीहा वाहगे देक्की अलगुमें कमुनुदनी एक अलगुमें मिंगण कबान जेनी शारोई मिंगण एई लोबी के शारोई मिंगण की अल्लाह एकमक लोबोडी गन्नवन्या अलगुमें लोबांबे अल्लाह लोबोडी गन्नवा कमक अलगुमें लोबे कुरंबे लोबोडी गन्नवा फरातक अलगुमें लोबे कुरंबे एरुं अलगुमें शारोई मिंगणो ई लोबे कोन्नान कीत कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला ई मिंगणो एकहेरवी फरातक बादु बस बयान कुरबा फने तंगायतक एकलंग वही कुराफनी कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره سورة التوبة كسوي سنة قل إن كان آباؤكم كذلك فان بدال واشي تبامهم بفانا وأبناؤكم تبامهم درنا وإخوانكم تبامهم أخنا وأزواجكم تبامهم أمنا وعشيرتكم تبامهم عائلا وتقبيلا وأموال اقترفتموها تبامهم هودا فمدلا وتجارة تخشون كسادها بنغروت ودانكم قلم ودانكم برغنا بيفاريا ومساكن ترضونها تبامهم هنهم جه قدراي متكتمي أحب إليكم من الله ورسوله الله إله ورسوله بره وجهاد في سبيله كلام وجهاد كرم بره لوبي واتيكم وجيا فتربصوا حتى يأتي الله بأمر تبام انتظار تبيش الله عذابك أمر فلو تبام ناهم أننا وقتك أعلمك بفهم بس مام بس دارين بس أخم بس أختم بس عائلة بس قبيلة بس مدا بس جدور بس بيفار بس إبس الشك
Allah ilah rasula lobik machenna ga nuwan e bifaren ei ilah reward nuganna bifaren enge hisabun dukollan jene ribage muamalan ilah rasula dekkola hanguram ilah nukura ke enguni me almen huttalan jene juwa kulun haramkam ke enguni me huttalan jene mudale fasaen ei nun almen maqsadaki ekam ekkala alun kurin denne me lobbe bonefa eklan haram kure bifare kufa haram kure vechi ganavikka haram kure muamalat takura kom vejjek mane kenega mudaluge lobi Allah ge lebbor mativiye einaage firmiya hagguga ammiya hagguga Allah haram kure kante aragannya yoti Allah ge lebbor elob matiwarifa enega ailaya qabilaya enega jamaata mehuriya faratte lobi algon me min kuran jeni ilahi sharoi minun e mina dimawa minen ei komme mi hebbiyas elainan algomna dimawanna ei algomnge mihe elainun kahala fiya vei algomnge mihenno algomnge range nuli bene hen range gule mihenge network ge mi egot balanje ei lobe ki sharoi hage ki mingana hame ko nimmalani lobati zitri hun ukhtun Allah subhanahu wa ta'ala de ke lobe umuge sawbte ki algom emmene singe ke ko awmen hisabe tankola visne gotaka balala mayka mihun kiveganto mihun deke lobiwani riti wima enuntu mussandivi oga terivima alalat rahmukurat hamdardivat algon deke lobivat algon men kandet algon na bondet algon men huriyakam balhattat algon balima shifa det men gos mihe deke lobe huriya sibe tibe ulun kiyabe algon men huriya sibe kiya fiyamos mi huriya sibe algon mihar mi ki dihawaraka sifa ekek gag horajjiyam eme dek war lobe andut benuant emmerit emme mussat emme tanavas mage deke emme lobiya mara emme hamdardiwa maragen abadole mara bodkam jejja ene bodkam marang ufale jejja ene ufale marang itama jejja ene itama kya baka ekam mige detin sife jamawegen detin sife unikon horegen ahara mehum faatu nattanu daga miduwani dobege emiyekataka gurbamman ekam mi huriha sife iffaratege jamawa farate nuhunnane argumen terek adi mi huriha sife emme furihamu efa farate saharum terek nuhunna enunto algon men ifarataka lobive ifarataka algon men hituge huriha edumen huskura lobiva huriha sife ege emme furiham managa jamaafa farataki rabbu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala algon men uredero salgon deke lobe enundu algon men ilaha niumetteka kufru waras algon debba salisar fansasar fafa ko fanadduwas algo ver raskala ko miala fafa kurajje tauba wajjame fafa fussar salisar ko fafa ekko fussar algon men mihe gaatu effara goskama ko fa sorry bunjis pan amar maaf kofi mekam demme seji onnan timanne hituga ebbes chennete huriyache unnan ne bunjas hama kamet dimamaru ekkala ba hilem patta ayerus buni menno pura e imar delete ko furiche no filan Allah subhanahu wa ta'ala huriha faafe fusswa debba algomre kurai faafata ka amara hewmalta ekalang almen hewmalta fatuka liye debba adi algomne deke lobe wodigan wa huwal ghafur al wadud ekalange faafa fusswa arutakun deke lobe wodigannawa ogawantaras kalange mesjefuluga me ayatu me tartiba ballawa ilmuri bidalwani miha faafa kurumuge baymenno hiwani miha faafa kurima den tawbavies enake daraja maccakan nudana ene hunnane wara dashumi hek gotugenu faafa fusswa fa ilah lobodi ganno yalati kuri akame fusswade isnawadan kiha loebben algom wanjene algom duniyege mon ecche reetiwegen tantan reetiwegen photo naga ecche fenigen algom asohwe diwana wairuga e reetikon ufedde ilahu kiha reetiwanet
ඉස්නවඩන එහෙම ලෝභ ඉන්සාන වාංජේ හුරියා සිෆතකේ ඒ ذات ෆලෙග්ග ජමායිෆා හුරියා සූරතකේ ෆුරිහම එෆා ෆරාතකේ රබ්බ ජල්ල ජලාලු සුබ්හාන වතාලා ඉලාහ ආලකොන් මෙන් ලෝභීගේ එම මති දරජ දෙන්ජේ den duniyage lobbe ke mikule faratteki ilaha lobba khilaf faratteki shaytani lobiteki ewaga dagon dakka fa nimmadani argumenterege lobige namuga dede jinsuge detere mona najais nahalalu gulunta hile angenunna hile firihenunna detere gunna nurangalu gulunte ki sharui minganun kahala fa gulunta mi medu war bod masale argumenterege zuwam koding la koding anghen kudin firihen kudin chakalu fatalla tantana dubba ekerive baddaluko ratte veganna mole gus viyanda kandatto tere mihunga abara izze gelli iffata karama gelli enen hiwani aharan dek war lobiwe ena ekala singaves fenner abudus hiniyasa onnan ඒ සිංගාගේ එද්දෙන් අබුදුස් බේරන් උනන් ෆෙන්න ඒ දැන් ඒ හිනියාසෙන් නුගේ හොන්නඩි කේ දැන් අස්ලුවස් නුෆොරවෙනි සොර තංගල දිගුයි මද එම සිංගා ආදි දැෆෙනුනක සීනු කරාති හිනියාසෙන් දැන් අලදු වර කන්ත බොඩුවා එම අබුදුස් විස්තෙන් ජේනි මි ඉමුගේ තිරේක හොරවේතු අවුන්තේ වර බොඩ මෙහර මිකම්බුන එක බොස්සුන් ලව අනක මිගේ මෙවකම කි අංගේ කොදින් කෙනස් ගේබ් වද්දා කොටරේ වද්දා මෑම් ෆෑන්ස් බයි ෆා mi gulunta badai kurun diruwam vekke ebbes kamenno tima ganghenderin tima fihenderin me fada gulunta ka du kollaga tibmakki e wara nurakka terikam gina fahara barahar terahar dihar ratte mule kujjakanu innanikki inna kujja innane ene enge dunu timmana du ratte mulum me akuma sehme ka innane ene sinana akuma sehme enu ei ratte mule dosur me lobi mule dosur den ඒ රට්ටේ වෙනුල දොස්තර මේ ලෝභ වෙරින් කෑවණි කුරීම දෙන්ති වෙන දෙම ෆෙරින් ලෝභ වෙරින් මෙහරගේ සිල්සිලා එදී හිසම් ඒ ලෝභ වෙරින් ඒ ලෝභීගේ මරහලා නිමෙනේ කෑවණි කුරීම ලෝභ වෙරිය හිසම් දියි දෙන් ලෝභින් කුරින් කුරිකම් කමකී තන්තර දතුරු කුරුමා කොෆී බුයිමා සා බුයිමා රෙස්ටෝරන්ට් එක දිමා සාකලු ගා දුබ්බාලන් දිවා මේ හොරියා සිල්සිලා එක්ක නිමිගොස් එහෙම් ෆිල්ම් එක දෙම් ෆෙරේ ඒ ෆිල්ම් නිමුල් නේනුත් e filmu dem ferijja ferene kom sili angena ka files ferene ka den nuwana wagute ammi ha goen filmi ha goen tantana dem busy go e ba ediyei e kiwe to hemani mihage e guluntangei shaytani vishtum guluntake me shaytana e zinatiri koddinima e eduwastaku ga mihage terega mikala gulunta bade kurun e eduwasko shaytana beenumane e gulun boda gakkuram kæවණි kurima den shaytana beenumani දුර්කුර එහෙම ආහාරක හාහස් කෑවණි කුරේර තින්හස් කෑවණි රූලේ දෙබෑකුල දෙවි රාජ්‍ය දෙබෑකුල බෑ කෑවණි රූලේ රාජ්‍ය ආහාර කුරේ කෑවණි කිතරේ බොඩ මස්සෙ නොත් එහෙම ලොබ දිසිතර අහොන්න අහතුන් අවුම් ෆිදාව නිම්මාන තංගල දිගස් වෙච්ච කන්නේ හොලාසයකි ආල්ගොන් මෙන්ගේ ලෝබීගේ අසාසි මිස්රාබකි අල්ලාහ් ගුරුස්සුන් ඔත්තෝ නෙත්තෝ යල්ගොන් බලන්ජේකම් එලෙබ්බට්ටක අල්ගොන් මෑම් ෆෑන්දක ලෝබනියස් එලෙබ්බට්ටක අල්ගොන් දෙමෆිනේ කොනක ලෝබනිස් එලෙබ්බට්ටක අල්ගොන් මෑම් මේ දරින්දක ලෝබනිස් එලෙබ්බට්ටක අල්ගොන් මෙන් දුනියේක එහෙනිය මසකෙත්තක් කොගෙන් දුනියේක අල්ගොන් හයම් බෝනිස් අල්ලාහ්ටක අල්ගොන් දිරුලනිස් එයිලාහ්ටක මරවදානිස් කුල් ඉන්න සලාති වනුසුකි වමහයාය වමාති ලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් කලෙක්මන් විදානවස් හමකෂොරුන් තිමගේ නමාදා timange emme alukantaka qurban kurma katilumai timange dirihurumai marumai huriyakame bani lillahi rabbil alamin aram tagwari allah subhanahu wa taala e amasa aw mihifafiyam enage lobeheri shari minganuga e minganun kahala fiyam enage lobbaki shaytana ettaka duniyage maqsadakattaka walobben allah subhanahu wa taala alamen ifada neegani amaltu rakkatir ko debash adi duniyega alamenneki ilahu لبتك قربان إبا إله لوبود كنا علوم قتوكا قيام الدوغا محشر قربات هذا وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.